tunin eho chu sometimes Pathen wang chu ome Pathen nak sanutin miracle sometimes happen even during this conflict also. Okay? I have experienced na. Sikhat kata inom chu gal masanga chu Mizoram ako na hi sapang khat hunga chu. MNF ana pang khat chilanga MNF ana pang khat Mizo ho te kicheng khat hin Mizoram aga China chu Manipur langa ai Pathen nei sole te airport na chu hung jing ai le kobru khu hichi mol sang khat umen hichi mol sang ko ma ke ma thing no ho hichi a chu ke hinaga ki mu pi de te ti chu al ke on ka chia ke ma chu ka ki mu pi chu hichi before May 3 ta chu ama na sei chu na gam vai gal khat ding a hin Pathen ni chelaya ho hin naman diu he ti chu tu ni a kan sei do he na hichi a chu ata hidam azu hidam chu hello chu mi khat ông in tin say ti bo chin gal wang chu min ti ti ông expect na ki bol ta chu me lo te ki ka o government thil bol ho che ve na hele because there was no other choice na ai le gal chu hum tai dunia ka ve na le Pathen ke ne song amang e ka ti non ti ki le sa na ding hilovin gal mun han lang hoi lai jong le nam mi pi chu alang khanen mi u si wang le hi chunga chu pon tin ai le Pathen lung sinin gal mun na chu ipan chu organization na thì trong among government mà sang suy xây thì bố về sometimes SO violation it ho in khalum ji jo ai chan ki phata SO ground ur hoilang lang ki sei ji na lai ngai da wang su umin but government chen ipiha boarding dollar sa bol jong hintin in ka sei nom ji pham ti la Pathen fil gon khat jo we should believe in the divine power na ichi chu nang la ke bol the na muding hin le wang chen puhe jang ke wang chu kinep na hiyo society adeng chu pom hi chu but however Pathen alam PPN aza Dr. Selena seba tu chunga meeting yong chu a home minister Pathen hiti na bol di hiti yong le chun divine intervention hiti wa e ho de khana chu thil chu e hei tu chu ichi to aka sei nom chu let's make use of this platform ka sei nom chu we cannot afford to be divided. Nah, MLA hosong they cannot afford to be divided. SO groups also cannot afford to be divided. And the public, given this little population comparing to the Métis, we cannot afford to be divided. Ale tu ayong su hichi population tamte hi was mean importance of pure hin. To be divided hi kin while we're not going forward. Dr. Gu. Isay bang sun Pathen Natoh ahi isi ta in kay matan yung experience in tamuin abanin frontline na mo handong sa in experience about siya hi Pathen divine intervention lang pata in handong except bulletin ta sanutin sa ating le silum dan hikin lang ka holim na muna at sailing iti say le mi hot lang kana anistik ta dan to say zili ipui pavin Anglo cookie wala itu sebenarnya simpi itu masalah pada itu sebenarnya simpi oh piham ada itu ay Pathen isu ini ahimpa itu kitol tin ho fungsi jang yang ini itu Pathenin itu din mun ay now ho dinga isi senin dari maya bung som ni le ko tang som la kan for I know I have plans for you plan to prosper you not to harm you to give you a future and hope Pathen iti san inam media inam pumpia din Pathen ho ding to mun ne ti kita tanutin itu kan tun